Danas je s nama Darija Dešković-Mišković, izbornica za igračice do 12 i 14 godina. Možete nam reći nešto više o trenutnim reprezentativkama? Pa ovako, do 12 godina, ajmo krenuti s djevojčicama do 12 godina, imamo jako interesantnu generaciju, znači izdvojila bi Koranu Barišić, dolaze mlađe, imamo 3-4 curice koje su dosta dobre, što se vidi i na rezultatima na Tennis Europe. Do 14 godina recimo da imamo jednu odličnu generaciju djevojčica koja su ulazna godina, koje su prošle godine izborile finale Summer Cupa. Znači tu je Marta Đanić, Sofija Santos, Brozina koji stvarno cure jako dobro napreduju. Svakako moramo izdvojiti Anu Petković koja je trenutno naša najjača i najbolja ajmo reći djevojčica do 14 godina. Ana spada u sam vrh, ajmo reći nekih 10, 15, 20 na rang listi Tennis Europa. Jako dobro napreduje, mislim da je u dobrim rukama i da je to jedna naša lijepa budućnost u tenisu. Odlično. Danas vas vidimo u drugoj ulozi tu na Split Openu. Tu ste na turniru kao trenerica, ali i mama Dore Mišković. Je li vam teža uloga trenerice ili mame? Interesantno pitanje. Nije da mi je prvi put spomenuto. Često se i sama pitam šta je sad tu teže. Naravno, ovisi o meču, ovisi o situaciji. Jedno i drugo je podjednako teško. I za mene, mislim da je malo teže meni nego njoj. Recimo samo da sam znala da će to biti tako teško, a bivši sam igrač i sve sam to prošla. Ne znam da li bi se upustila u ovaj posao. Evo ga, a koji su vam planovi za sezonu? U vezi saveza, znači, pa ono što treba svakako pohvaliti, da smo u zadnje vrijeme dosta dobro komuniciramo s ostalim savezima, znači sa recimo Slovenskim savezom, radimo zajedno pripreme sa reprezentacijom Srbije, Italije, Bosne, Slovenije, znači to je jedan hvale vrijedan projekt. Imamo dosta Tennis Europa, tako da uspijemo zamijeniti nekakve i wild karte, što je naravno dobro za naše igrače, da mogu i vani igrati i da uđu direktno u glavni turnir. Nakon toga slijedi Summer Cup, pojedinačno europsko i Tennis Europe u Hrvatskoj. Evo, želimo vam još puno sreće za ostatak sezone. Hvala.